Permis gak? Boleh. Jik libur Robin, jik ratin. Ay, burung kau. Aju nang anang kelebun nong betul nang. Enti lai banjul pangkat tenang. Aju anang kelebun enti anang reng beber ya asli nang. Segala bodak nih, misra. Lagi kerja anang kelebun nang. Perasaan cerita nih nganu nang. Lagi kerja anang kelebun nang. Takut dia. Aju anang kelebun. Oh, bisa kalau anang kelebun coba dulu makan nasi. Ayo suka. Apa kak? Gimana? Cara apa kak? Ini macam jema di sana pasti tas punyong kotor nih. Renung betul kak. Oh, rendang betul. Siapa nyaman bener? Musai kak. Ini. Beres. Bukan nomor WA deh. Oh iya apa kak? Enggak karena udah mempererat persahabatan. Nomor apa kak? Nah, dah. Iya kak. Oke, masuk. Iya iya kak, engkau kada tak kau pikir biaba. Iyalah. Kok nang apa nih nang? Nomor WA ada pada. Bala kenanan. Bang. Kolega ada bibinsan nomor WA nomor save. Kok kenal kada apa kolega ada bibinsan. Mana kok ada nang? Udah bekerja mak lagi nang. Kita udah ngari udah kok. Udah ngari terus nang. Ini guna. Iya. Iya. Coba lang magkere si Jereng. Aduh. Mau boy deh. Aduh, pasti lemah nih di sampul. Asa ngambek. Ini aman. Coba. Ini semester dia. Ya beda dekat. Ini ada di sana. Materes. Lumayan. Tahu kan? Telepon saya beri dia. Berani kita baca ketemuan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di mana? Beda kamar. Anu apa le? Hari ya dong dedungan. Tidak keluar sekali role. Iya kak. Nggak bisa boy le. Beta kak mensa. Mesti ya tak foto mau tak betul betul ya. Beta iya. Benda sibuk le. Enja. Mungkin beda apa kak? Anong kok BDW beda parlor na kebeen le. Parlo apa kak? Anu ya mau cari apa ya? Ketemu nyaman semua dua anu dia. Ketemu ya anu ya. Ning kita saya kenalan pertama. Oh iya kak. Oke, ku tunggu di sini tidak denganmu sayang. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Tujuh le. Beda apa kak? Senang saya ketemu kak. Ale, iya seporan ya. Baan di rumah mana segala tak macam sedena ya. Kau di anu kayak. Kau pertama ketemu ada rasa nyaman. Perasaan di rasa cinta suka nyonggot terjebak. Nah, saudara mana kak? Pengatur nongkrong, baan film ya. Sedang baca. Baan seneng kan kau le? Iya kak. Oh iya mah, itu terobos le. Ayo le. Ayo kak. Berangkat. Salah kak, Rijal Oh iya le, kak. le. Bisa menang le. मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम इस तरह Bingung apa sih aku ngomong. Kalau aja ini kenang cewek. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Jadi kerang Rian. Eh, Ini mah ya? budaya kuburan. Kau bulan ya? Sudah tahu budaya gambar ki katanya. Cek kau yang bulan tanya, kau sebenarnya kau bulan dong. Kasih bu boleh? Inja, Ya, ketemuan yuk. engkau takut kabayang. Aku apa? Cek boleh yuk. Inja kayang Cek apa nih dok lagi? tidung. Bung tidung gimana yuk? Tapi engkau takut yang Masa kau mau kita nih serang kau berarti mundi. meninggikan dia yang Yusuf cek bung abang tidung. lima lah. Kau kiciling abah. Oke, weh. Gila ya? Oh iya begelo. Cabit tuh. Iya, banyaman. Engkau sih keluar telinga maling cawat. Terus dari mana ya? Ayo dan rokok baik-baik. A few moments later. Aduh palang pemalam ngari. Lah aku nak le Jerman diman. Ni dia seti bos besi kocang dia. Aduh. Apa ya? Pak berde rumput bergoyang ngak sih. Bola tangkiling ruah. Masa tangkiling berdiri goyang. Bola pontianak aduh tuh sodok ni goyang. Bola pontianak ruah. Patir sebenarnya harang kelebu. Lu boleh kelebu. Bun. Apa le? Riaan boleh. Apa le? Aduh amat care sebenarnya enggak kejun. Di mana? Di sejo. Boleh lempeng-lempeng gila. Bahaya tangan ninja. Ayo. Disebut di mana? Ayo di sejo. Pasti enggak ikan kebun mah itu dia, Bung. Di mana? Di mana? Bagaikan bag. Aduh, ini pada di naga kini. Bentar apa lagi? Menjana kan nari yang montro dengan kamar Pak Arno kuliah di nak. Boleh? Mari ya montro mulai. Montro nang bener. Ngari ya tuh dus ada nih krebul. Tuh dus kerak ya. Ayo masuk. Mari ya. Aduh, belum makan. Kalau dengan bener, banyak hari ya kelaluan. Baik. Aduh, kok dinarik kena ibu. Mun sampai ketawa bi oreng, ku tak patut semua. Ibu nana sih, kini tak nih boleh sudah. Nih, kopi. Ya bang, aku lupa. Bobo, danau lu. Tujuh. Bencar pada gimana meruah.
Cek muncul nangan nang kamar. Pakai asal terus luar. Todus aban ri dina aban kelebun. Un pagi ding birap-rap birak ya tak ada rumah. Nih, bun siapa mana makin? Nih, bun siapa mana makin? Selamat keres bang. Reng di mana? Datang bang. Telepon terus nak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Apa le? Tahu dia banyak roda dengar kak. Berapa ya le? Gara-gara semalam berdua. Lama ya le. Kok pas takut gile? Tuh, kalau terus denda nih. Apa kocak? Bebas kikir. Iya lah mahirin le. Kau udah jale. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sakit nih? Iya bang. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paglaon. Santang dia gitu. Anang siapa gitu? Anang Rahmatun, Bun. Neng di mana gitu? Orang ngagete bun. Kita nyaman tisu juga cek gendeng dia. Di mana aja, Jong? Anak gunung tambak bun. Aji singkatan bun. Aduh, keneng tambah kekecong. Bikoknya kurang di mabat kerja gaya nanti ya, Cong. Jak paten ke Cong. Telepon bong, kalau nak. Iya bun. Halo. Assalamualaikum. Nama aku kening tilang di Maibun ya. Iya, isra na ke. Iya. Itu dan mak isra na deh. Iya dah. Dari mana, Cong? Iki bun di compok TW kan tuh bun. Kejong menyala. Suara na bun. Laki, Buk, laki. Beda apa bun? Kan beda bantuan. Benih kan beda bantuan. Kan anak angkat saja. Bentang anak ria. Amain jananjin. Tengah alas roh. Kuta biasa bun nak anak muda. Abu, coba sak biasa aki bu. Tangan teka ngajam kering rek. Duh, monde ya sepora aki tangan nak bun. Sekiranya nyaman dia mah bun. Dia baik bu. Mun mare tak bisa labi orang, tak tudus ke orang ya. Anang kaki dia cek sampai semak ke tangan. Peran kok mereka lebun di nari bu. Oh iyalah bun, monde ya. Abu, cek lang ka na di yara kareto. Cek lo kopin ka lang po niya nom. Cek pan koro sa pacolong ngara. Arup ko sa barangan. Aruh, kaya taan na tambo ka lang kapi. Paya. Kok ngolipay bun? Kerdem mah, abu. Akar ngare Oh iya dah bu. Tuan bu. Cara kong ngopi dia. Terus aki bi beledang re.